karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo habereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umurozi yaje gufatwa ahita atabwa muri yombi. Uyu murozi yakoreshaga inzoka, nibwo rero yaroze abana bagera kuri 5. Aba bana bitaba Imana. None uyu murozi yaje gufatwa ku iki gicamunsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Uyu murozi yaje gufatwa ahita atabwa mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore yuko bamufashe afite inzoka mu izosi yarengejeho ikote. Ni mu gihe abaturage batanze amakuru bavuga yuko umurozi yabajujubije kandi abamazeho abana abica. Kandi ikindi, uyu murozi akora mu buryo butandukanye. Avuga yuko iyo ari kuroga akoresha inzoka cyangwa agakoresha imyuka mibi. Abaturage bavuga yuko rero uyu murozi bahereye kera bamuroga icyaha cyanga kumuhama, ariko kugeza izi saa polisi yamusanze afite inzoka mu izosi, inzoka nzima. Bamubaza icyo akoresha iyi nzoka, avuga yuko iyi nzoka yayisigiwe n'abakurambere, nta kintu ayikoresha aba yifite imumara irungu. Kubera ko kugeza izi saha uyu murozi n'umugore, kandi uyu mugore nta mugabo afite. Uyu mugore w'umurozi yaje gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ariko asobanura yuko iyi nzoka mu buryo ayitunzemo, iyi nzoka nta bumara igira kandi iyi nzoka nta myuka mibi igira. Iyi nzoka rero ayitunze mu rugo nk'uko umuntu yatunga imbwa, nk'uko umuntu yatunga ipusi. Abaturage bavuga yuko bamazeho abana baramubekera, ariko abaturage bamushinze yuko yigeze kwica abana 5 ndetse akica n'abagabo 2. Ibingibi rero bigatuma uyu mugore akurikiranwaho ibyaha byinshi byo kuba yararoze abantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo abaturage bavuga yuko uyu mugore yabamazeho abana ndetse baranamutinya cyane, kubera ko ubwe ni umurozi arabyivugira cyane. Ariko bamwe bavuga yuko inzoka ayikoresha mu kuvura abantu ari umupfumu, abandi bakavuga ko inzoka ayikoresha yica abantu koko ari umupfumu. Uyu mugore rero yaje gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo asobanure iby'iyi nzoka. Iyi nzoka ayikoresha iki? Ese inzoka kuki agenda yambaye mu izosi kandi ari inzoka nzima kandi ishobora gukanga abantu? Rero abantu bari bari aho ngaho bafata uyu murozi. Iyi nzoka yaje kuva mu ikote iragenda ihita yijyana ku ipine rya shoferi ry'iyi pandagare yari imutwaye. Nibwo basabye uwo mugore guhamagara iyi nzoka, arayihamagara iramwumvira, iraza, arongera arayifata ayishyira mu izosi. Baza kumusaba kujya muri pandagare akajyanwa kuri polisi akajya gusobanura ibijyanye n'ino nzoka, ariko bamubwiye yuko bari buze kumurekura icyane kitamuhama cyuko yaba yarishe bano bantu. Uyu mugore yumvikanye nabo diro kwa diro, aragenda yinjira muri pandagare. Kujya muri pandagare, ubwo ya nzoka yari yayihamagaye ayifite mu izosi kugira ngo imodoka ibashe kugenda, kubera ko urumva ntago iyi pandagare yari guhaguruka n'iyi nzoka iri mu ipine. Uvuze ngo bari guhita bayigonga, kandi ikindi byashoboraga no kubyaza ikibazo gikomeye cyane. Nibwo rero uyu mugore yaje kuyihamagara, barangije baragenda. Kugeza izi saha uyu mugore ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akurikiranwe icyaha cyo kuba yararoze abana 5 n'abagabo 2. Uyu mugore rero iki cyaha gihakanye yivuye inyuma, ariko cyane kimuhama araza gutabwa muri yombi, nikitamuhama araza kurekurwa. Abaturage bavuga ko basigaranye agahenge kubera ko uyu murozi atawe muri yombi, kubera ko yari yarabazengereje neza cyane rwose. Bamuvuga mukatire urumukwiriye, nibura bamukatiye imyaka 30. Abaturage nibo bamusaba imyaka 35 cyangwa igifungo cya burundu, bitewe n'ubuzima bw'abantu yagiye atwara mu bihe bigiye bitandukanye. Mu kwezi kwa mbere yishemo abantu 2, mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2025 yishemo abandi 2, mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2024 yishemo abantu 2, mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023 yishemo abantu 4, mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022 yishemo abandi 7, mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 yishemo abandi 2, mu mwaka wa 2020 yishemo abandi 3, mu mwaka wa 2019 naho yishemo abantu 4. Bityo rero ibingibi byari biri ku rutonde ku mukuru w'umudugudu ko bigiye bikurikirana
rero ibi birego byari biri kuri ku bugenzacyaha RIB ariko ntago bigeze babikoraho kuko icyaha ntago cyamuhamaga. Baje kumufata rero no munsi yafatiwe mu cyaha kugeza izi saha ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo kuba ari umurozi yarishe abantu mu bihe bigiye bitandukanye akoresheje inzoka n'indi myuka mibi afite. Bino rero byatumye akomeza gutabwa muri yombi. Ntago bitayeho ngo ni umupfumu cyangwa ni umurozi, agomba guhanwa hagakurikiranwaho ibyaha ari gushinjwa, byamuhama agafungwa, bitamuhama akarekurwa. Abaturage barishimye bavuga yuko umuginga nimba bavuyemo baraza kugira amahoro. Aya makuru ni mu kanya karaza kuza. Iyi ni incamake y'amakuru, ubwo ndaza kubereka uyu mugabo n'ino nzoka na bano bagiye bapfa mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo aya makuru ni mu kanya nibwo muri buze kuyasanga kuri Kidasamura TV Rwanda. Nyaboneka nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire mwe mu nkurikiranye, nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe. Imana ikomeze ibandindire, Yesu Kristo ajye abana namwe mu byo mukora, kandi ikindi ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Ikintu nabasabira ni ku Mana gukora subscribe kwanyu, Imana igisubiza aho muba mwakuye, kandi ikindi turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Amakuru rero ni mu kanya, urasabwa kuyakurikirana ukayumva. Amavideo agiye atandukanye biraza kuza bikubiye mwino nkuru. Turabakunda cyane. Nge mwumvaga kuno muyoboro nitwaga Kidasamura, urw'inkuru tubakora rugakonkoma, nkaba nanjye ndi mu gahinda n'amarira bitewe n'iyi nkuru numvise ndibuze gukoraho. Nanjye iyi nkuru ntago ndibuze kuyikora nishimye. Iyi nkuru urumva yuko iteye agahinda. Uyu murozi yazengereje abantu, ariko ibaze kugira ngo umuntu bamufatane inzoka mu izosi. Uyu mugore ahubwo ni ikihebe gikomeye cyane, afatwe afungwe. Amakuru arambuye ni mu kanya. Turabakunda, Imana ibaho umugisha. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubashe kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizwe.